angkana pada kota kota kita masuk mana beri pada Tamnoti governor Malika. Nirok sigut jeng 26 November ro jeng kaisa sitting demonstration jeng khaika tei jeng public no appeal khai tei government no jeng appeal khai jeng siroi rikha je Pushpabanta Palace omono government of Tripura borok taj group no yapori roja thani jeng khanama bai jeng apro protest khaika dini jeng governor bai malaiga payment ko omono Pushpabanta Palace issue no teina jeng bona clearly sakha jeng chini heritage tei chini palace rokno jeng omtahai taj group gono yaphai agai alka jaga o jeng yaphai jeng development against biya jeng nujogo state of development ungthong honai jeng omono nayo TSF chini heritage chini history preserve ungthong culture preserve ungthong jeng public rokno appeal khainai nirok support khaidi je mansak jeng tini governor bai malaika bo jengno assure khaika je omono government of Tripura bai kok sanai tei place khaini hi omono jono saka kok rokha jeng kha khaige immediately o je samrok bathage rojagana hanai tei jotto organization jotto public no jeng appeal khainai o movement no support khaigani bagai Tiasane bakakte hasini siam montri okrana narni bakakte memorandum rokda yapar jaka. jeng CM nalai yaphai ko jeng first in tribal affairs minister honorable sini Sri Vikas Devar mano jeng yapar kha boni porke tini governor no yaphari tongo jeng buskang salo jeng yapharnai chini CM no bo tani hamale bobo head of the state ma ba jeng bono yapharnai daitini je mansak jeng aproni rono sai rowana